سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە ساعت 6 ئێوارێ ئەز ژوارە پێشکەشکەم di destpêkê girîngtirîn serûçe. Encûmena Ewlehiya Netewî Tirkiye civînek berfereh li darxist. Têde mijara avakirina navçeya Ewleh li Rojavayê Kurdistanê gengeşe kir. Artêşa Tirkiye dilibû tevgera xwe li ser sînûrê Rojavayê Kurdistanê berdewam e û ya herî dawiyê kerwaneke leşkerî şande wê derê. Li Efrînê bi dehan ji welatiyên Kurd ji aliyê grûpên çekdar ve hatine revandin û ta niha çarenivîsa wan nediyar e. Li bajarê Kobanê mayîneke çandî teqiya, di encamê de ziyanên canî û madî ketin. Grûpên çekdar yên ser bi opozisyona Sûriye ve dê di gera nû ya Asîltaneyê de beşdar bibin. دوباره سلاف دو سێشەمê Encûmena Ewlehiya Netewî ya Tirkiye civînek berfereh li darxist. Têde hejmarek pirs bi taybetî mijara avakirina navçeya aram lê Rojhilatê Çemê Feratê û hin mijarên din guftûgû kirin. Ji aliyê xwe ve jî Wezîrê Berevaniya Tirkiye eşkere kir ku eger Amerîka û Tirkiye negeştin li hevkirinekê derbarê navçeya aram di wê demê de Tirkiye bi tena xwe wê navçeya aram ava bike. دوه سێشەمê Encûmena Ewlehiya Netewî Tirkî bi seroketiya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan kom bûn û hejmarek pirs bê taybetî avakirina navçeya aram û gera pêkanîna operasyoneke leşkerî li ser Rojhilatê Çemê Feratê guftûgû kirin. Malpera TRT xeberiya Tirkî li ser zarê Wezîrê Berevaniya Tirkiye Xulosî Akar ve guhest ku ew ê navaroka danûstandirên xwe bi şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriye. James Jeffrey ku beriya çend rojan li gel wî li Tirkiye civiya bû ji bo gengeşekirina navçeya aram dê civîna Encûmena Ewlehiya Netewî Tirkî de pêşkêş bike. Er li gorî heman malperê daye xuya kirin ku ev civîn tê dê çarçoveya gefên Tirkî yên berdewam derbarî egera pêkanîna operasyoneke leşkerî li ser Rojhilatê Çemê Feratê. Bê taybet eger Tirkiye û Amerîka negiheştin tulhevkirineke hevbeş derbarî avakirina navçeya aram e. Eroha Wezîrê Berevaniya Tirkiye eşkere jî kir ku wî ji hevşanê xwe yê Amerîkî re gotiye eger her du alî negihêjin tulhevkirinekê derbarî navçeya aram di wê demê de Tirkiye bi tena xwe wê navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê ava bike û ruxsatê ji tu aliyekî wernagire. Tirkiye û Amerîka li ser avakirina navçeyeke aram di guftûgoyan de ne û taniha li ser şêweyekî hevbeş li hev nekirine. Lê Tirkiye dibêje eger li hevkirinek li ser navçeya aram durust nebe di wê demê de ew ê operasyona xwe ya leşkerî li ser Rojhilatê Çemê Feratê encam bidin. Erê di vê derbarê de şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriye James Jeffrey ji bo guftûgûkirina avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê beriya çend rojan li Tirkiye bû. Lê ji alî xwe ve jî Wezîrê Derveyê Tirkiye Malû Çavuşoğlu ragihand Amerîka li ser avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê Tirkiye mijûl dike û pêşînyara Amerîkî ya ku pêşkêşî Tirkiye kiriye ku berfirehîya navçeya aram heft heta 14 kîlometran be ne duê astê de ye ku Tirkiye pê razî bike. Artêşa Tirkiye di liv û tevgera xwe ya leşkerî de li ser sînûrê Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Herî dawî jî kerwaneke leşkerî nû rêkir ser sînûrê Serê Kaniyê. Piştî derbasbûna çend demijmêran li ser encamdana civîna Encûmena Ewlehiya Netewî Tirkî bi seroketiya Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ji bo gengeşekirina hejmareke pirs artêşa Tirkiye kerwaneke leşkerî nû rêkir ser sînûrê Rojavayê Kurdistanê. Ajansa Anadoluya Nûçeyan ragihand ku berbanga îro artêşa Tirkiye kerwaneke din ku ji hejmareke zirîpoş û otomobîlên leşkerî û teqemeniyan pêk dihat şandê ser sînûrê Serê Kaniyê Rojavayê Kurdistanê bi armanca bihêzkirina hebûna xwe li ser sînûr. Eman ajansê da xuya kirin ku şandina vê kerwana leşkerî li ser sînûrê Rojavayê Kurdistanê hat piştî çend demijmêran ji bidawî hatina civîna Encûmena Ewlehiya Netewî Tirkî ku di wê civînê de hejmareke pirs bi taybetî mijara avakirina navçeya aram û egera pêkanîna operasyoneke leşkerî li ser Rojhilatê Çemê Feratê û hin pirsên din guftûgû kirin. Beriya demeke jî artêşa Tirkiye kerwaneke leşkerî ku ji hêzên Komîndoz û hin alavên leşkerî pêk dihat rêkir ser sînûrê Girêspî û Kobanê. Ev e demeka ku Tirkiye liv û tevgera xwe ya leşkerî li ser sînûrê Rojavayê Kurdistanê zêdetir kiriye bê ku heta niha sedemên şandina kerwanên leşkerî Tirkî werin zanîne. Hevdemê berdewamiya şandina kerwanên leşkeriyên Tirkî li ser sînûrê Rojavayê Kurdistanê berpirsên Tirkî pilebilind jî ji aliyê xwe ve seredanên xwe li ser sînûrê navbera Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê zêdetir kiriye. Ya herî dawî jî di 18 Hezêranê de şandeke Tirkî
کۆژهریەک ji wezîrê berevaniya Tirkiye Xulosiya Kar û serokherkanên artêşa Tirkiyeyê şer golar û serokê hêzên bejayî û deryayî yên Tirkiye û hên berpirsên din pêk dihat seredana wîlayeta Hataya hevsînorî bi Sûriyê re kirin bê mebesta şopandina rewşa sînor û hêzên Tirkiyeyên ku li wê deverê bicih bûne ji nêzik ve bişopînin. Divan çend rojên borî de bi taybetî piştî bidawî hatina seredana James Jeffrey ji bo Tirkiye û encamdana hejmareke hevdîtin bi berpirsên Tirkî re ji bo gengeşekirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê ku her du alî hetan ha negheştine tulhevkirinekê derbarî navçeya aram welatê Tirkiye gefên xwe li ser Rojhilatê Çemê Feratê zêdetir û tûntir kiriye. Radigihîne ku eger Amerîka û Tirkiye negihêjin tulhevkirinekê derbarî navçeya aram duê demê de ew ê bi tena xwe wê navçeyê ava bikin. Di lêdwaneke taybet de ya Sanasê Kurd lezgîn xelef got ku tu biryarek taybet bi navçeyên aram heta weke îro nehatine standin û bi tenê biryara devereke bêçek heye û avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê pêwîst e taybetmendiyên wê hebin. Yasanasekê Kurd dibêje eger çend biryar û mercek beriya avakirina navçeya aram newne cîbicîkirin, navçeya aramê karasat beş bo xelkê deverê. Di lêdwaneke taybet de Yasanasê Kurd lezgîn xelef got tu biryarên taybet bi navçeyên aram heta weke îro nehatine standin û bi tenê biryara devereke bêçek heye û avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê pêwîst e taybetmendiyê wê hebin. Lezgîn xelef tekez kir ku pêwîst e di navçeya aram da ya ku biryara li Rojhilatê Çemê Feratê were avakirin çend mercek hebin. Yek biryarek ji Encûmena Ewlehiya Navdewletî di çarçoveya bendê heftê ji mîsaqa netewên yekgirtî ku taybet bi navçeyên aram were standin. Du, pêwîst e ew navçe ji bo parastina canê sivîlan were avakirin, nek ji bo berjewendiyên siyasî. û piştî sivîl li wê navçeyê werne komkirin, komkujî derheqê wan de were pêkanîn. Sê, pêwîst e di navçeya aram da hemû cireya pêkhateyan li ber çav were girtin. Çar, pêwîst e sînorên cûgrafîyên wê navçeya aram diyar bin û dibin çavderiyeke tund dibin. Pênc, pêwîst ew hêza ku navçeyê biparêza li dijî her aliyekî ku hewl bide yasayan bin pê bika. Mercê şeşan jî pêwîst e kerîdorên mirovî di navçeya aram de hebin û navçeya aram ne dorpêçkirî be. Herwiha Yasanasê Kurd tekez kir û got eger ev merc di navçeya aram de nebin, ew navçe nabe navçeya aram û egereke mezin heye ku sivîlên di navçeya aram de rûbirûyê karasatan bibin. Berdevkê hêzên civaka sivîla Kurdistanê dibêje gelek sedem hene dibine rêgir lê pêşiya encamdana operasyona leşkerî ya Tirkî bû ser Rojhilatê Çemê Feratê. Di lêdwaneke taybet de ji bo arkê Hesan Qasîm berdevkê hêzên civaka sivîla Kurdistanê ragihand ku ji ber hebûna hêzên Amerîkî û nerazîbûna civaka navdewletî û bi taybet çend welatekî Yekîtiya Ewropa li ser operasyona leşkerî ya Tirkiyê li ser Rojhilatê Çemê Feratê ew operasyon nayê encamdan. Herwiha Qasîm got ku ev fişara Tirkiye niha dike mebez jê perdexistina li ser kêşe û krîzên navxwî yên Tirkiye ne û tekez jî kir metirsiya mezin ew e ku penaberên Ereb li navçeyên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê werne bicîkirin. Nivîskarekî Kurd dibêje ku avakirina navçeya aram dirêjpêderê proseya rêvebirina krîza Sûriyê ye. Di lêdwaneke taybet de ji bo arkê nivîskar Ronî Elî ragihand ku mebez ji avakirina navçeya aram kontrolkirina pêşatayên Sûrî bi giştî û yên Rojavayê Kurdistanî bi taybet e. Herwiha Elî got ku Tirkiye hewl dide roleke sereke di Sûriyê de bibîne û bi taybetî di Rojavayê Kurdistanê de. Şûrvekarekî siyasî dibêje ku asteme operasyona leşkerî ya Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê were encamdan ji ber nekokiyek mezin li ser Rojhilatê Çemê Feratê heye. Di lêdwaneke taybet de ji bo arkê şûrvekarê siyasî Şêro Sifûk ragihand ku rewşa Rojhilatê Çemê Feratê ne wekû ya Efrînê ye. Ji ber ku dema Tirkiye derbasî Rojhilatê Çemê Feratê bibe, nakokiyek mezin navbera welatên navdewletî û herêmî de dê durust bibe. Herwiha Sifûk got ku Amerîka navçeya aram anî bîra Tirkiye da ku Tirkiye ji Rûsya û hevpeymanên wê yên nû dûr bike û Tirkiye di dema niha de hewl dide bibe xudan rol di navçeyê de.
لکولینەرێکی کورد دیروکا سیاسی de dibêje ku Amerîka kar ji bo vekirina girêdanê navbera Qesedê û PKK de her wiha vegera hêzên leşkerê roj ji bo Rojavayê Korasanê dike. Lêkolînerekî Kurd di dîroka siyasî de eşkere kir ku Tirkiye û hineka din di nav wan de rejêma Sûriyê tu proseyên berferah li navçeyên hejmûnê navdewletî li Sûriyê bê rêpêdan û pejrandina hêzên li wan navçeyan nayên encam dan. Di lêdwaneke taybet de Zekeriya Elhusarê lêkolîner di dîroka siyasî de ji arkêra got ku sînaryoya nêzik ew e ku girêbesteke li gor rêkeftina Adana lêb awayekî berferahtir were kirin. û sînaryoya herî nêzik avakirina xalina çavdêrî dewriyatên hevbeşa di navbera Amerîka û hêzên hevpeymaniya navdewletî li aliyekî û Tirkiye li aliyekî din ku tê de egera du tiştan heye yan wê daxwazên Tirkiye werne pêkanîn yan jî wê sînordar bibin û weke nimûne tişta li bajarê Idlibê û navçeya Minbêjê hatiye encamdan. Serbarî dana rê bi Tirkiye da ku bêhtir bikar be ji rûyê derayî ve sûdmend be û hin taybetmendiyên ewlehî bêhtir ji yê dirêkeftina Adana de hatî da ku Tirkiye razî bibe û xwe nede aliyê Rûsya û Îranê. Her wiha Husarê got wekû destpêk li hevkirin li ser avakirina navçeya aram heye lê nakokî li ser du xalên serekena. Xala yekê berferahî û kûrbûna wê navçeyê ya duan serpereştiya leşkerî ewlehî wê di destekî de be û bêguman Tirkiye dixwaze tevaya Rojavayê Kurdistanê kontrol bike û kontrola leşkerî û ewlehî di destê wê û hevpeymaniyên navdewletî de be. Lê Amerîka û hevalbendê wê vê yekê razî nabin. Ne bi tenê ji bo parastina hejmûna xwe li Sûriyê lê belê ji bo parastina bingehên xwe yê leşkerî û hebûna stratejî li Iraq û Herêma Kurdistanê jî. Lêkolînerê Kurd got jî ku Tirkiye fişarê bike ji bo wergirtina pejrandina Amerîkî li Rojhilatê Çemê Feratê wekû wergirandina wê ji pejrandina Rûsî û Îranê li Efrînê re lê rewş li Rojhilatê Çemê Feratê ji ya Efrînê alostra û gelek merc hene ku nahêlin sînaryoya Efrînê dubare bibe. Ji ber vê yekê Amerîka wê metirsiya ku li cem Tirkiye peyda dibe çareser bike. Birêya dûrkirina çekdarên Qesede ji Sînor û hewla birîna girêdana PYD PKK ve û girêdana wê bi alîne din ve wekû vegera leşkerê roj û hêzna din ji pêkhateyên Ereb û Mesîhî û belkû guherîna navê Qesede û pêkhateyên wê li gor rewşa nû û damezrandina rêveberiyeke nû da radeyekê sînordar. Her wiha Zekeriya Elhusarê tekez kir û got divê kar ji bo dubareyek helwestkirina navmala Kurdî were kirin ji ber ku hevkêşên siyasî roj bi roj têne guhertin û ev yek dihêle ku em tu sînaryoyekê dûr nekin di nav de proseyeke Tirkî berferah ji girê spî û serê kaniyê û minbicê wekû destpêk. Taybet ku piştgirî û pejrandina her yek ji Rûsyê, Îranê û rejêma Sûriyê di asîtana de garantî bike. Belê temaşevanê hêja li ser van mijaran ez ê berê xwe bidim mêvanê xwe Birêz Merwan Eîdê endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriye dembaş Birêz Merwan gera nû ya asîtana nêzik bûye di nêrîna we de mijar û babetên leşkerî yên ku di wê gerê de wê werin gengeşekirin wê çi bin? Birastî sibe ew dest bi gera sêzdemîn dike ya asêtana ya ev dewletên gerantor wek mîna Tirkiye û Îranê û Rûsya gotê de bijdarin û ji xwe beşê dijî rejîma Sûrî tê de bijdarê û hûn hêzên leşkerî û ser opozisyona Sûrî ve mebesta sereke jê ev bû dema got 2017 got dest bi van gerana kirin got herêmin aram herêmin bê şer û bê alozî di hundirê Sûrî bên xuyanî kirin lê necihên birastî hin serkeftin hebûn heyara deyekê lê kêşeya sereke ma di hundirê Idlibê de ji xwe xalin sê xalin sereke hene îroro wê divan dê gera sêzdemîn de wê bên gengeşekirin yek jê ji xwe ew komîta a distûrî ya got hemû hêzên navnetewî û hin opozisyona Sûrî û her wiha rejîma Sûrî got ser giyana rêkeftinekê got ev lejna komîta distûrî got dest pê bike û ji xwe bingehek sereke be ji çareserkirinek siyasî Sûrî ino dest pê bike lê heya çira deye ino ev komîta distûrî wê birêve here û li birêve nere wê ev divir bê gengeşekirin ji xwe ewaya girêdayê bi gelek xala û gelek destêwerdana ne tenê kesê got birastî direkt pê meعنî di hundirê Sûrî de mîna rejîm û mîna opozisyonê ji xwe hin dewletên got destêwerdanê di melefê Sûrî dosyeya Sûrî dikijî ji xwe mîna Rûsya, mîna Tirkan, mîna Îraniya û her wiha hêzên hevpeymaniya navnetewî. Ya din xalan sereke birastî metirsiya got îro li Idlibê hatî xuyanîkirin di navbên got sibe şerekî leşkerî di navbêna Tirka û her wiha di navbêna alîkirên Rîcîbê mîna Rûsya û Îranê derkeve
شبرگو براستی تشتی گو روسیا ایرو رود ادلبه دکه و اف بمبارا کرنا کسن سیویل گو بوی براستی گیای استکه نما کس کار شعبی خوش بگره نه امریکا و نه هیزن نام نتویک و نما کس کار شعبی خوش به وان کریار خراب و کریت بگره در حق ملت سوری ما ترسیک چه بویه گوسبه شرکت لشکری نابینا ترکاد و هر وها رژیم و آلیگری و روسیا و ایران درکوه و اوایجی خالق دومی موجه گنگ شکرنه به گفتگو یک بد نابینا وان کسی گوسبه دگران سیزدمین ده گو بجدار بن یادن هرما تامپون یا گل سر گود گلک آنا دنینا و تقریبا وجی و داخل یعنی کرن قال لك نقاش كرن نابينا تركا وامريكانا وهر نابينا تركا وروساد وهر نابينا امريكانا وروساد جو اباجي خالك سيامين ب وجيغو السيرفيس سكن باشه اوبراسيون لشکری يعني ام ظانن كو اسيتانا بهتر مجال لشکری گنگشت دکن اوپراسيون لشکری تفيكو تركيا رجده دبجي ازي اوپراسيون لشکری لروجافای کوردستان پک بینم او اوپراسيون لشکری و چاوا ورا گنگشت کرن و چاوا چارەسەری جێرە وەرە دیتن لە ڕۆژاوای کوردستانê براستي شخوا تركيا لسر قالك خيزكار ليزو قالك سر قالك ملفات او دوسيان دليزي يك جي اف دور بيش كرنا امريكا جي ابوري جي ايرانير وقد قفر جو امريكا الروسا دخو ودخوازم مثلا ايراني كنترول كنظري سوري وهر هذا لبناني وعراقي دجي تركي دخوازك سربان ملفات سربان دوسيانا تمامي بليزه البشكي ادلي دخواز اف شرن اوبراسيون الاشكري يا جهلا ريجيم وهلا ايراني وروسا دغ سر ملت غراوستين يا دوا فشار هذاك لسر سينور روج اباي كردستاني و مثلا او اوبراسيون الاشكري لسر ادلي ورا راوستان د غرانودا تركيا وكاربه فشار بخسر روسيا وايران يعني جي روسيا وريجيم داكو او اوبراسيون كل سر ادلي ورا راوستان وورا از بم وورا راوستان ودمك نزيك دو شري او اوبراسيون الاشكري سر ادلي وورا راوستان جبر روسيا جي ناخواز ايرو تركيش دست بهاره وهر وها ايران جي ناخواز جو تركيا بشك جوه اوپراسیونا گل سر ایرانی هاتی کرن دوی دما داوید او دور پیش کرنا وینی آبوری گو هاتی سر هاتی کرن حیا جبه و تشنا تنازلاتنا بک دوسیان د جالیه ترکار گو ترک راضی بک او تشنا د جالیه امریکا گو کرد و حبکی جالیه امریکانا براوستینه ل ترک دولتك زلهزه دولتك سينور كوي دو درج بروجافاي كردستاني وسورير هي ترك جي صانه بمصالحه والكنه يعني برز مروان اگر هي كو مقايضات يعني جي بهفغوارتن د غرانو دا چبه د نوبرا ترکیه و رژیم و روسیا ده ببورين نگهشتم اگر هي د غرانو دا مقايضات بهفغوارتن د نوبرا باجاران ده د غرانو دا یا اسيتانا چبه براسلي از راست مثلا روس وايران وشخوا تركان دولتك سي دولتن سركن دوسيا سوري د لنخد يبريارين جو چار سركنا سياسي هندري سوري د چرنگي به یا چار سركنا عسكري هندري سوري چرنگي به جبر امريكا هي جبر هز هپيمانيان د دولتي هي چ چار سريا جو بكرن وينبي امريكا واريكرنا امريكا بجبر بهاوجي افغرا هاني نابينا تركا وامريكانا ده وينجي برياري به وينكاربن هفغورتنا باجارنا بكن ادلبي بدن تركا واراميه تخن ادلبي بالمقابل روج ابايا كردستاني يا روجهلاتي فراتي وقوتي ناسين بله وبدست تركا خين جبر ترك ببورين روس ناو دولتا جو كاربي اريبك ايرو رود دمهاندش برغو اف دفراغو ام دي بيجن دفا روجلاتي فراتي دبن هزمونا امريكا ده هزن امريكيه روس نكار اريبك وقو اريكرج تركار دعفريني ده باشا هرما اوله هرما ارام هرما بيچك قالك نافن وين هنا و چاوا ورا دامزراندن کی جان عالی چه سیاسی بن چه لشکری بن ده و هرمه ده و بجدار بن ده نرینات ده شخوا اب هرما تامپون و هرما آران داخوازك ملتي ما بوج 2014
لدسبيكا سال 2019 دبوش ودما ترامب سر تويتر كجوجو ازي بكر مش منطقي ازي بكر مش دبر روشلات فراتي وشاغي براسي قال لك قفوا في الشهر سر هريمه هاتن كرن وقال لك هولدان تشيبون جم هريمه كردستاني وبسر برشا سروق برزاني مسعود وهروها هاجي هن هيزن نام نتوي وهروها كسن اندامن كونغرس امريكي بون هولدان كرن بسروق ترامب وهربان هيزا نام نتويره انه ملتين كرد ايغو دفي هريمه هاني دجين ملتكي بري البر تنبوني بري البر اباداك بقشتي وقو تناسكرن تجربه وازمونه عفرينه تشناب روجلات فراتي بيدو باركرن باش بريز هم قال لك بروجي هريما ارام هات ديار كرن وهات دس نشان كرن جيلا سروك امريكا انه 20 مليون يعني سي حياسي 4 كيلومتر انه جسي نوري امريكا وهريما هاني بدامزراند يعني ما ترسيا غوارتنا ديموغرافيا هريمن دن هريمن كردي د چارچوبه هريما اولهدا ويتونه شخواق ازمونا عفرينه دوباره بب وهلبت هب وبرنجكي بلكي خرابتر بجيش برجو اف دما اف هيزن اف لشكري يغو ايرو رود عفرينه دسلادارن يغو ايرو ملتي عفرينه بتناوتكن اي ملتي عفرينه دكوجن يغو هريما عفرينه جيش غورتنك ديموغرافيك تد جيب جيد لروج اباي روجلات فراتي براستي هريما كدن روشا كدن فيراغي ناي چارسا كرن وناي كنترول كرن دبي اف هريما تامبوم سرپرشيا هيزن ناو نتويب لي دهمان دميدجي ام نكارم بيجن جو وتركيا ندولتك سركبه دبي هريما تامبون دبي هيزن لشكري يگو سرپرشتیا به هرما تامپون بکن شخوا اری کرن ندست مده وک پارتیان سیاسی وک انجمن اجتماعی کردی ام بشکن جو اپوزیسیون سوری و هر وها ام بشکن جبه اپراسیون سر ترور و شر ترور بگشتی و هر وها بشک سرکن چاره سرکنا پرزگریکا سوری و پرزگریکا کردی دهندره به پرزگریکا سوری ده شخوا ام بشه سرکنه به انجمن اجتماعی کردی شخوا تچاره سرید هرم ددابه دوی تی خواستن جوان کسی گویی رو دستلادارن هرم این کردی ده گولی بگره که شخوار بکن شخوا ام ند بیجن بری سر کپتن نابین اما وان کسانات هبون هولیر یک و هولیر دو و هر وها دو بله او خالين قومتي گنگشا دکرن نابین اما واندش خوا ایرو رو دم هاتی گوهرتن دبي پشمرگین روش بین قبول کرن کسن زاروکن من ای به هرما کردستان کسکن خودیو ازمونن دشار ترور باش دربونا هزن پشمرگین روجا هن وکو انا کسی و هزن هنا لهرما کردستان هنا دمشق و راهنان دنا بناوه هزن پشمرگین روجا قال لك بحثا باش دربونا وان هزان ده هرما اولاده تکرن چاوانی و میکانیزم و چاوابه نشخوا دما جو اف هريما تامبون اف هريما ارام جو هات گنگ شکرن و هات سر ما وك انجمن اجتماعي شخوا او دستشخريه فرنسي یا جو هات کرنج بو نيزيبونا مو بان برادرن جو يلو دسلادارن هريما ما پشمرگی روش شخوا خالق سرکی شخوا خالا لشکری به خالق سرکی بدنابینا مو بان کسانا جو يلو دسلادارن اف هريما جو به آبا کرن شخوا دبي ادارات سيفيل ادارات مدني بي اباكرن او اداره هاني شخوا اموك انجمن اجتماعي كردي بنگهكن يادن چپكات يگول هريما كردي دجين ايرو روج ما في وانه گو خودندري بي اداره هاني ببن وشخوا نفرس گريك غابا گو پيد وك بارتي سياسي گو خودبينه بشكش كردن سوري وبشكش تفكر سياسي كردي سوري گودندري بي اداره د بجدار بن يادن خالن عسكري ايگو کار به هرم هانه اداره بک دست خینه شخوا پیشمرگی روز گرک بنگهک سرکه به جبه هزن عسكري یاگو آلشکری یاگو به آوا کرن و شخوا هزن یپک یاگو کسن زارو که من یک کردن سورینه گودندره به اداره هانه دندره به هزن لشکری یاگو به آوا کرن و هر وها شخوا تیار الغد هی شخوا هن کسن سریانی هن شخوا کسن گلسر عرده گو ایرو رود هندره وان هزن لشگری دگو بروانیه دکن جمع فیوان دماغو خوبی بینن کسن گو هندره وی حریمه دجین و کسی گو هندره حریمه کردستان روش آبا گو دجین جمع فیوان بجدار بین چه دبشن سیاسی دو چه دبشن لشگری ده
و چاغه و هرم بمینه آرام لی گاوا گو هرم بی رنگی هانه به دبن ایریش ترکات و دست ترکات تنی بیم بردانش خو پک که بری زندری هرم ده او گو ایرو رو مخابن اداره هرم روجاوای کردستانی دکه شو چه کسن گو ایرو رو لشکری و هم کسن سیاسی گو ایرو دبی اداره هانه ده بجدارن شو نجم مافیوان ملت کرد سوری روجاوای کردستان رو باجون بر بیت نبونا هانه شو دوی درفت بیدان کردن سوری و شو چه همو بکاتین هرمه و ایرو رو براستی هرم آخوا بره ببین چه دواره لشکری چه دواره سیاسی باشه مروان عبده اندامی کمیته سیاسی پارتی اکتیا کردستانی سوریه گلکس پاش بو بجدربوناته در جمع تقینا ماینکا چاندیده لگوندوار کوبانه هجمار قربانی ناوبر کشتی و برینداران دکتن جدرین خوجهی جناو باجار کوبانه راگهاندن که دو سیشمه لگوند زورمغار یه بسر باجار کوبانه یه روژاوه کردستان ماینکا چاندی به اتومبیل که و تقیا همان جدران دانا خویا کرن که ده انجاما و تقینه ده دو کسان جیانا خواهش دست دان و 5 کسین دنجی دناو اتومبیل ده بریندار بون اوجبو نخوشخانه هاتن و گوستن لدورین جدا جدا لروجاوه کردستان تقین برای ماین و ماتور و اتومبیلین بومبکری تین انجام دان که ده انجام وان تقینان ده قربانی ناوبرا کشتی و برینداران ده دکوین. لعفرین روجاوه کردستان گروپین چکدار بدهان ولاتین کرد رواندن و تانها تو آگاهی لسر وان گرتیان توننه. رخصنا مافی مروان دازانین کو چکدارین پولیسین آزاد به تومتا تکیلی به پیدره هجمارک جوالاتین گند علیکارو یه نافچه بلبلی رواندن دراف واندا مختار گنجی هبو لگو رخصنه ناوین کو هاتنه گرتن اون نوری محمد کو مختار گنده محمد و محمد خلیل حسین ومحمد رشيد حسين وجميل محمد ومسعود محمد هروها خليل حسين لبشتي دمكي هر يك جنوري محمد وعزت جابو سربست هاتن بردان جالي خوفا جدرك الطيبت جي دزگاه آركيرا راغان کوچکدارین سلطان فاتح لگند عربو ينافچه ماباتو هر يك جي خليل حسن وولاد حسن وزكريا تتا رواندن وتانها تو آگاهي لسر وان گرتيان تننه بردف که لشکری شاندا گروپین چکدار این سر به اپوزیسیون سوریه و دربار دانستاندن آسیتان اشکره کرکو اوه ده گره 13 ده یا دانستاندن آسیتان ده دربار سوریه بشدار ببن. گروپین چکدارین بسر اپوزیسیون سوریه و اشکره کرن که اوه دگرانو یا دانستاندن استانا درباری سوریه یا کوبریاره ده دست بکات باخی ده دست بکه بشدار ببن. بردف که لشکریه بناوی شاندا استانا یاسر عبدالرحیم ده کنگره که روزنامه‌وانی ده اشکره کر که تبی بردوامی ایریشن رژیم اسد روسیه لواکوری سوریه شاندا گروپین چکدارین بسر اپوزیسیونی و ادگار 13 ده یا دانستاندن استانا درباری سوریه بشدار ببه. هروا عبدالرحیم ده خویا کرن که شاندا وان و بشداری دگرانو ده یا استانا ده بکه تاکو بروانیه دبر هجماره که داخواز ده بکه یک جوان داخوازان راوستاندنا شر لدورن جدا جدا لواکوری سوریه به تایبەتی ڕاوەستاندنا شەڕ و ئێریشۆن لەسەر باژارێ ئیدلب و گوندەوارن وێ هەروها سربەستبەردانا گرتیان یەن دە زیندانên rejîma Esed de ku bi hezaran girtî zindanên wê de ne û ji ber eşkenceyê jiyana xwe ji dest didin. Navborî serbar jî kir ku çi cara ku danûsandin derbarî Sûriyê têne lêdarxistin rejîma Esed êrişên xwe li ser sivîlan gûrtir û zêdetir dike. Wekû fişar da ku grûpên çekdariyên bi ser opozîsyona Sûriyê beşdariyê diwan danûsandinan de nekin. هر دوی درباره ده بردفکه شاندا گروپا چکدار دیار کرد نهالی سوریه دو جوری شاران پیدا دبه او جیه که جوان شر لشکریه گولی سر عرضه رو دیده شر دوان جی سیاسیه و گوت او تجاری رینادن رژیمی کو بتنا خو وجداری دگرین سیاسی ده بکن او بردوام وجداری ده دانوستاندنین کو درباره سوریه ده تینه انجام دان اجبو بداوی آنینا کریزا سوریه او وجدار ببن بریاره گرا 13 دانوستاندنین استانا درباری سوریه ده هر دو روژن یک و دوی تباخیده به بجداری هر سی ولاتین گرنتور روسیه و ترکیه و ایران لگل بجداری ولات عراق و لبنان بو یکم جار وکو چاف دیر دست بکه
کو افگر ته د چارچوبه برداومیا ارمانجکرنا دورین لباکوری سوریه به تایبەتی لە هەردوو گوندەوارên ئێدلب و حەمایê ji alê rejîma Esed û Rûsyê ve ku di dema dawiyê de êrişên xwe li ser wan deveran gûrtir û tundtir kiriye. Careke din rejîma Esed û Rûsya hejmarek dever li Bakurê Sûriyê armanc kirin. Di encamê de hejmarek qurbanî ketin. Jalê xwe ve ji bo yekem car neteweniya girtê Rûsya bi encamdana pêkanîna komkujiyan li gel rejîma Esed tûmidbar dike. Bêhtir pêzanîn di vê raportê de. Hêzên rejîma Esed û Rûsyê di armanckirina deverên li Bakurê Sûriyê de berdewam in. Herî dawî jî rejîmê bajarokê Kefirzêta li başûrê gundewarê Idlibê bi tundî armanc kir di encamê de qurbanî ketin. Çalakvanên di nava gundewarê Idlibê de ragihandin ku balafirên şer yên rejîma Esed îro danê sibehê bajarokê Kefirzêta bi çend operasyonên esmanî bombebaran kir. Di encamê de du zarok canê xwe ji dest dan hejmarek kesên din birîndar bûn. Ji derên xwecehî ji nava herdû gundewarên Heleb û Hemayê jî ragihandin ku şeva borî jî balafirên şer yên rejîm û Rûsyê hejmarek bajar û bajarok li gundewarê Helebê bi taybetî bajarê El Etar bi armanc kir. Di encamê de sivîlek hate kuştin û hejmareke din birîndar bûn. Serbarkirin ku li gundewarê Hemayê jî rejîm ji aliyekî û balafirên şer yên Rûsî ji aliyekî din ve gundewarê Hemayê armanc kirin di encamê de kuştî û birîndar ketin. Erdivê derbarê de bo yekem car netewêne girtî bi awayekî fermî Rûsya tomedbar kir bi pêkanîna komkujiyan li gel rejîma Esed li Sûriyê bi taybetî li bajarê Idlib û gundewarên wê. Ku brêkarê emîndarî giştiyê netewêne girtî ji bo karûbarên mirovî û hewarçûnê Mark Lowcock di civîneke Encûmena Ewlehiya Navdewletî de got ev e 4 mehin û rejîma Esed bi piştevaniya Rûsyê êrişî bajarê Idlib û gundewarên wê dike. Ku ji wê demê ve û heta niha bi hezaran sivîl hatine kuştin û birîndar bûne. Erê derbarî berdewamiya êrîşan ji aliyê rejîm û Rûsyê ve li ser Idlibê tîma hevrêzkarên bersivdanê doh daxuyaniyek belav kir û tê de daxwaz ji civaka navdewletî û aliyên bêbandor kir ku bi erkê xwe rabin û vê bêdengiya xwe bişkînin. Di zûtirîn dem de destwerdanê bikin ji bo rawestandina şer û êrîşan li Bakurê Sûriyê ku di encama van êrîşan de rojane qurbanî navbera kuştî û birîndar dikevin. Serbarî rûdana ziyanên madî mezin li ser mal û milkên welatiyan serbarî durustbûna pêla derbederiyê ya mezin ji aliyê xelkê deverê ve. Ku heta niha bi sedê hezaran ji xelkên deverê derbeder bûne û berê xwe dane deverên aramê. Belê temaşevanên hêja bi vî awahiyê em giştin dawiya bultena xwe lê dubara sernûçe em ê bi bîra we bînin. Encûmena Ewlehiya Netewî ya Tirkiyê civînek berfereh li darxist. Têde mijara avakirina navçeya Ewleh li Rojavayê Kurdistanê gengeşe kir. Artêşa Tirkiyê dilibû tevgera xwe li ser sînûrê Rojavayê Kurdistanê berdewam e û ya herî dawiyê kerwaneke leşkerî şande wê derê. Li Efrînê bi dehan ji welatiyên Kurd ji aliyê grûpên çekdar ve hatine revandin û ta niha çarenivîsa wan nediyar e. Li bajarê Kobanê mayîneke çandî teqiya, di encamê de ziyanên canî û madî ketin. Grûpên çekdar yên ser bi opozisyona Sûriyê ve dê di gera nû ya Asîtaneyê de beşdar bibin. Her şad û bextewar bin.